Shalom shalom, turabashuje mu izina rya Yesu, mukomeze mugubwe neza. Tubaye ikaze ku rubuga rwa Reba TV yacu, aho tugiye kureba mu bitangaza Imana igikora, mu bintu biba bitangaje. Imana ijya ibasha gukoresha abagore bacu cyangwa batubyarira, ari nabo babyara abaperezida, bakabyara abaminisitiri, inzego zitandukanye. Ariko muri uyu mwanya tugiye kuvuga umugore, abagore twateguye bahagarariye abandi bagiye babyara impanga, harimo uwabyaye 3, hari n'uwabyaye 4, hari n'uwo uri mu itangazamakuru wamaze kubyara cyangwa umaze iminsi abyaye abana 9. Uyu munsi rero tugiye kureba umugore. Ntabwo bikunda kubaho ko umugore yabyara abana batatu aperi. Hari igihe abantu bavuga turamuzi, ariko uyu mubyeyi yabyaye abana 4 kiba ari igitangazo kiba gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ari ibintu bidasanzwe bibaho. Ariko kubona noneho umubyeyi wabyaye abana 9 ni ibintu biba bidasanzwe. Rero tugiye guhera turi aho ngaho, turaza no kureba n'umugore umaze wabyaye mu nda ye abana 44, n'umugabo washatse abagore 10 akaba amaze kubyara abana 98. Duhereye ku mwanya wa 4 turasanga uyu Ingabire Anita, nawe ari mu mashimwe akomeye yuko Imana yamushoje akabyara abana beza cyane 3, akaba bishimira Imana, kuko burya kubyara abana 3 ni igikorwa kiba gikomeye, ni amashimwe akomeye, ni ibintu ahandi n'igihugu kivuga ati umuntu watubyariye abana 3 ni wo kubawa, ni umuntu wo gufashwa, kuko ni ikintu kiba kidasanzwe Imana imukoresheje. Dukomeze tubabwire n'abandi uko Imana igenda ibikora, kuko biba ari ibintu biba bidasanzwe. Niyo mpamvu nabateguriye iki cyegeranyo kugira ngo aho tugiye kugera ku mwanya wa mbere tukareba ibintu bidasanzwe Imana iba yarakoresheje abagore Imana yaduhaye. Ku mwanya wa 3 turasanga uyu mubyeyi witwa Uwiragiye Marie Chantal, ari mu mashimwe yuko Imana yamuhaye abana 4 mu gihe kingana n'imyaka 15 yubatse urugo, atarakikira umwana ku bibero bye. Uyu munsi ari mu mashimwe yuko Imana yamukoreye ibikomeye. Uyu munsi akaba afite abana 4. Uyu mubyeyi Maria Chantal ni buhamya bukomeye by'Imana yamukoreye, kuko yabonaga ngo nta gisubizo kizavamo, dore yuko ngari n'igihe yamenyaga amakuru ko yagiye asamye, ariko ngo ntagiye yamaraga ngo indi itavuyemo. Ariko urwo rugendo rw'imyaka 15 azi ko ari uko bizahora, Imana igiye kumushumbusha imuha abana 4. Uyu munsi abana bakaba bameze neza, bari mu mashimwe. Ku mwanya wa 2 turasanga uyu mugore udasanzwe wo mu gihugu cya Uganda, wabyaye abana 44. Kuva yatangira kubyara na rimwe yabyaye atabyaye impanga, yagiye abyara 3, 4, kugeza igihe yakomeje kugenda abyara kugeza umunsi agejeje ku bana 44. Uyu mugore witwa Mariyamu Abatanzi akaba yarashatse umugabo afite imyaka 13 yonyine. Uyu munsi ku myaka 41 nibwo uyu mugore amaze kubyara abana 41. Igitangaje kinababaje, nyuma y'uko abana n'uyu mugabo babyanye aba bana 44, ngo yaje umugabo kuba mutana arigendera, nguko yabonaga ubuzima bugoye bwo kuba yabasha gutunga aba bana ndetse n'umugore. Ariko uyu mubyeyi ufite umutima wa kimuntu ari wo witwa Miriam,
Mariyamu Abatanzi yakomeje kwita kuri aba bana kuko ni 44. Uyu mubyeyi ubarizwa mu gihugu cya Uganda cy'abaturanyi bacu. Uyu mubyeyi niho abarizwa, bita mama Uganda, mama wa Afurika, kuko niwe mubyeyi waciye agahigo kuba mu nda ye yarabyaye abana 44. Ku mwanya wa mbere tuhasanga uyu mubyeyi wibarutse abana b'impanga 9. Uyu mubyeyi wabyaye abana 9 mu gihugu cya Maroc. Uyu mubyeyi aravuga ko ubwo yajyaga kwa muganga bamubwiye yuko atwite abana 7, nawe yatunguwe nuko yabyaye abana 9. Uyu mubyeyi uvuka muri Mali akaba yabyariye muri Maroc, avuga yuko ari ibitangaza bikomeye cyane mu buzima bwe. Kugeza uyu munsi akaba ari mu mashimwe kuko aba bana bamaze imyaka 4 bavutse, dore ko bavutse kuri tariki 4 z'ukwezi kwa 5 2021. Uyu munsi bakaba bafite isabukuru y'amashimwe yuko cyo bita anniversaire y'imyaka 4 aba bana bavutse. Bari mu mashimwe akomeye cyane. Aba bana uko ari 9, abakobwa 5 n'abahungu 4, uyu munsi ni bazima bose barashima Imana. Aba bana baba babyeyi, uyu mubyeyi witwa Halima Sise akaba nawe ashima Imana yuko yumva ari mu mashimwe yuko abana be bameze neza, bari mu mashimwe. Akaba mu babyeyi besheje umuhigo kuko aba bana baravutse bakaba bariho, nubwo hari n'abandi babegerageje ariko abana babo ntibabasha gukomeza kubaho, ariko yiwe ari mu mashimwe yuko abana 9 b'impanga bose bariho bashima Imana. Ni abana baba baravutse umunsi umwe, ku batabisobanukiwe bakavuka umunsi umwe, bakaba uyu munsi aba bana barakuze bari gushima Imana. Harimo witwa Mohamed wa 6, Amari, Elihaji, Oba, Adiriya, n'uwitwa Fantuma, n'uwitwa Hawa, akaba n'uwitwa Adamu, n'uwitwa Omu. Aba bana bose bakaba bari gushima Imana yuko bameze neza, bari mu mashimwe, dore yuko uyu mubyeyi atabitekerezaga yuko abana be. Dushoje kuri uyu mugabo wo mu gihugu cya Uganda washatse abagore 10, akaba amaze kubyara abana 98 n'abuzukuru 568. Uyu mugabo wagerageje kugira ikirenge mu cy'umwami Salomo, akaba nawe yari yaciye agahigo. Iyo uri mu rugo rwe ubona abuzukuru, ukabona ni ikigo cy'ishuri, ukagira ngo ni abana bateraniye basuye uyu mugabo wo mu gihugu cya Uganda, kuko aciye agahigo ko kuba afite abuzukuru 568 uyu mugabo afite. Uyu mugabo akomeje kwesa agahigo nawe mu gihugu cya Uganda no ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabo ufite abagore n'abuzukuru, abana be 98 n'abuzukuru bagera muri 568. Murumva ko yagerageje gukora akazi uyu mugabo yakoze nk'uyikorera. Rero natwo n'utuntu tundi ni ibintu Imana ikora ngo bibere abantu isomo, kuko ibintu byose hari igihe Imana ibikorera kugira ngo byigishe abantu yuko bishoboka. Mwari kumwe n'inshuti yanyu niyo gushimwa Daniel, bakunda cyane. Nimba bwari ubwa mbere wageze kuri urubuga rwa Reba TV yacu, reba kuri phone yawe, ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe, wimenyere amateka y'inshuti zawe bikundira mu gisata cy'iyobokamana. Uzajya wasanga ibintu byinshi by'Imana ikora utaruzi, biba bitangaje. Mba nabateguriye ku rubuga rwa Reba TV yacu. Muze mugire amahoro y'Imana. Bye bye.